Zdravo youtuberi i youtuberke, evo vam ga jedan kratak klip poziranja koji nije bio namenjen za to, ali nema veze, to sad nije bitno. Ovo ćete vidjeti mene i Nikolu. Ovo je Nikoli prvi put da pozira, tako da nemojte da smarate. On je više powerlifter, ja sam više ka bodybuildingu, tako da možda to i primetite. Recite šta mislite youtuberi i lajkujte moj fanpage, lajkujte moj Nikolin fanpage, to je bodybuilding stranicu. Svi linkovi su u descriptionu, subscribeujte se, komentujte, lajkujte, recite šta mislite i vidimo sljedećeg puta. Bye bye! Fuck around and lose your arms and limbs, punches moving past your chin, rusty razor scar your skin, laughing with a nasty grin. There's no opponent with a chance to win. See, I'm the type to do